Danas ću da vam pokažem ovaj projekat što imamo da prodamo u 22. Bezirku. Kako vidite, ovo je nova gradnja, prošle godine završena, u projekt Herzogstraße u 22. Bezirku u Beču. U suštini karakter jedne kuće ili stan, znači u podzemlju. Imaš sve zajedno otprilike 82 kvadrata, imaš tu kupatilo sa tušom, toalete. U stanu ima sve zajedno, znači 2 kupatila, jednom sa tušom, jednom sa barevane i znači 2 toaleta. Ovo ima veliki primači boravak sa kuhinjom, kako vidite sve jako svjetlo, jako mirno, iako je ulica relativno znači bučna, ali u suštini pošto smo mi ovdje znači u Hofu ne čujete skoro ništa. Podno grijanje imate u cijelom stanu, bašću od 36 kvadrata plus terasa. Od lokacije jako je super jer imate ispred zgrade tramvaj, 25-icu, sa njim možete da idete za 4 štaciona do Uajnska Gran, znači do metra, ili naravno sa brzim vozom, on vam je odmah pred kućom, preko puta imate Bilu Plus, znači veliki prodavnicu gdje možete sve da obavite, Hofer vam isto u blizini. Kako sam već rekla, ovo vam je znači primača soba, onda ovdje imamo 3. spavaču sobu. Znači, stan je trosoban, 2 spavače, 1 primača sa kuhinjom. Također, ovdje imamo, kako sam već rekla, znači kupatilo sa kadom i sa toaletom. Znači, ko se voli da tušira, ko voli da se bučka, za sve tu. Zgrada je znači završena 2023. godine, sve zajedno imate 38 stanara, 22 garažnog placa. Mi imamo sa sve zajedno 4 stana koje su prazne, koje možete da kupite ili ko investor, ili znači da sami živite. Oba dvije opcije su moguće, pa ko vas interesira, javite se samo kod Klasan Partner Immobilien.